ya kwendia mauta na ikio tukuboro reto kuria maoni yaku ni yareko kire uniu bo mauta borabo kujiro ntere nyingi che Kenya maoni yaku ni yareko ke mantu igi uniu bo mauta rabo kedra ye kujiro kaiteneka ndikurune ya Kenya itana bere kwa na batu kedra kidoma ntumiri chiaku yana tukodura nditekri Nteto cia Weru Thaa Ithatu Yareto kudhurania Nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Chief of Staff Dr. Julius Bijewa taarwade mo balozi Vatican Policy. Obisi ya munini wa rais Professor Kindiki kwithira itaaririwe onto yandikite ameru atharaka na mbere baba ingi nkulukia kabila ingi. Biashara chiwendi no kamati taunini ya maua kuni ya bunene kumane na kura kwa mauta ya ngari. Rais William Ruto tuweka rais wa mbere kwa ria mbunge ya MCA nyuma ya kinyikaro na bia mbunge ya kaunti ya Nairobi. Poneto madidhio ni Purity Richard. Poneto madidhio ni Purity Richard. Utara kuwa mobalosi kwa Daktari Julius Bijewe ni untuantu baba inge patirererete. Ambiredi ya mwarimu wa madabu, physics na PE na kudhuru wakiri ngwataniro ya rimo ya sekondari mbra yotuweka MC wa Mwangandia kwa ibindi bili mudhiatano mwaka ya 2022. Daktari Julius Bijewe ni musiasa usitia kite kuma kiri siasa cheke ya makerimu kia kupets na mwaka yu mwaka nyuma ya kudhuru warimu nene walitingobi sine ya gavana Mutuma na ndi mudhomi yo atie linkile mwaka kudhuyo ni mbunge nene utuweka mobalosi wa Kenya Vatican Ronoro Duraneri ni Mutugikare. Ujuni Daktari Julius Bijewe wakagita kagweti ambassador wa Kenya nthigurune ya Vatican City ni mutongiri wa mugongo Rais William Ruto na tugichuria Bijewe nu machokyo ni ati Bijewe achariro charia Mwangandia Central Imenti ura wetere skuru cha primary Kadhumba nyumene areta secondary ya St. Pius Nkubu na kiri kidhomo kiankathi cheguru Bijewe athomere kosi warimo kuma diploma monkandigiri na nkoro kia redhira kithithia kosi mwanya kiri masters na PhD yawe na nyumene Daktari Bijewe aramu warimo wa sekondari edhrari executive secretary wa kiama kia gutetera arimo nikyo kupeti na mwankene jwangirijiri 13 mwanka jwangirijiri 20 Daktari Bijewe ari MC wa Mwangandia na rigu kubagitiki Bijewe nethire gitongera ikundi kia Meru New Dawn kira kia rure no tongeria bwangabana ura weberwe gitine Kawira Mwangaza na Kawira ari kumobisine Daktari Bijewe aramurungamiru ari tingu obisine angabana motumantu idhinkia kuma mwanka mothiru negoro niro baruga ya kona ni agweti ale ambassador wa Vatican City aramukire na kiri Bijewe ni nkatho cha mwanya kuona kanya gaka nkwenda gucokia nkatho cia mwanya sana mbere kiri murungu nontuba gutukinyia ntukwe narua na nyakumba kuona position area is Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto on back nominate as a ambassador in Vatican City kana Holy See na nkamejukia na mkoroenderu and very very happy. Kamura asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya. Na nchokeri nkadho also Professor Kindiki the Deputy President of the Republic of Kenya. At the same time nchokeri His Excellency the Governor of Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia nkadho inyingi nkuruki nontu wa ukeja kwithira tiwe takaniriko na this position mwe umbite ku present
my papers, I present Njuli Ombije Wenu kenda ningi nomba gutarwa this position. Nandi Mbije Wenu keterete tambunge nene kenda kathujwa na kuruka kanywa mumajo gwita kurita ngugende guruni arum tambasinda wa Kenya na kere Mbije Wenu ugite wari na wirigiro gakuruka mbunge nene na kiugare na weruburuba kurita ngugeje. I'm very willing, ready to work and equal to the task kuhakikisha good representation ndani ya Vatican City, the Holy See. Keripotera Nteto cia Weru rakwa rietwa ni Mutuge Kare. Obisi ya munene wa rais Professor Kithure Kindiki nuritu ataririe tumia ndikitia Meru wa Tharaka na mbere baba inge nkulukia kabila inge kuma Kindiki ari ukuma obisi-ini haromeri obisi nkuluki ndiboritu ataririe bura atumire milioni nyanya ntuku imwe kombora ndeke mbeca ire itire marandu bakithetera mo na bonde bawite andiko baba inge obisi-ini ubandiki na kandarasi ya kaita kakwe na baraba inge ni bakuma ntere chieko barabara obisi-ini na ikababethire ku Antony Kathenya aina ripotie. Abunge bakamiti ya gusunguno tumilibwa kigina kiritengo nkurani ja thirikari nene muthenya mdi ni bethire benaji karo na obisi ya munini wa rais Kithure Kindiki ndiye mwandiki munene wa obisi no Moses Mbaruku. The PAS in the office of the deputy president. Abunge baba bakiolagi obisi no kwelithia gitumi yandikite Meru Tharaka na Embu baingi obisi nino na andu bangi kuma kabira ingi kwaga kwandikwa jamii no ja Kirimara ikigwetaga kujuki gisunze kia 65 ja andu barabandikitwo obisi nino na nyombani ja munini wa rais. The Deputy President of the Republic of Kenya is a Deputy President of the country Kenya with all the communities. I need to know which law you are referring to that allows a deputy president to get personal staff from all his community. No, what we are actually literally doing is Linda Mwananchi here. And when we are marginalized, we have to speak. Kulingana na Moses Mbaruku, obisi ya munini wa rais Kithure Kindiki nigeretia nene gutigira wandikani obisi nino nebo kuthingatira watho jamii ile na rutuira baingi kemanaga kuma gisunse kia 36 mpaka gisunse kia 23 arutuira bara baingi baibiro obisi nino lwale munini wa rais Rigathi Gachagua na bangi kuthamilwa ndangingi ja thirikari nene mpaka thaino agiko nebo bena arutuira baingi obisi nino aidha kulingana na bunge Meru Tharaka Embu na mbere ona Kithure ni bagaukanitwe ni bobe na rutwera baingi obisi-ini no ya munini wa rais Kithure Kindiki. If we were to ethnize offices in terms of personal aid, personal staff, then we'll have no country. It is not us who decided that Mbere should be a community, Tharaka should be a community, Meru should be a community. It's something that is across the government, complete with the counts that have been given. Kulingana na Moses Mbaruku arutwira baba ni barabandikitwo obisi na nja gwa Kindiki kuruta nguge nini. These are the people who are in the residences where you find that there are the people who are doing a lot of what we call them the casual jobs. The limited number of employees we have here are from multi-ethnicities. So to justify an impropriety with that example is just wrong. Abungo kagitaka ni baulitio obisi no kwelithia gitumi ripoti ya mutari munini wa mathabu ikweleithia ati Kindiki atumilite milioni 8 gukombora ndege kirindio nge antu kwemwe. Are this going for personal business or going to do business work? And if they're going to work, how can only the deputy president only work in one village? Kuma muje muneno Nairobi, Mbita Antony Rangi wa Kathenya. Biashara chijo wendi no kamati tauni ya mawa nini tebonene kumanena kura kwa mauti ya ngari untubarapo tuongethete biashara na ngwichia untuko bonene hituo bira bingi bebeteruri tauni ni ubirethete bingi na untubo wache mauta na bikai bira biti biteania antu no untubo meleini hemira yarethirite ikitumwa ni enenkare na bikibiki kumaneno niubo bingi bebarabari tinebo ritithirikari utariria bura kwetire na mauta ya Turkana. Dennis Mugendi na ribotie. Tukuingi mushini o maua.
imutintikano jwangali na bonda ithimene bya maguta biria bitigi na ntanta omwe akienda igwikirwa agendra indi kunanga nkoro kinyanyume ya gutuma muraini ntuku yonthe kumarukirika inda mbere ya mara ataithe jakathira mbere ya gukinyirwa igona kibuyu antu bari mauta ya urete turogera thako misio tuko utai mauta ya kuonekana twetuma laini bara kuona ni antu kidogo sana na kuna thine mauta na ito kuona mbunge beto betre kuwa yes I think yes ni obeire kuwa kenda turi ya thine mauta kathira te mauta ao tureta na tugerwete yara twetara tugerwete yara iyo ntubutumite gukara kinya stage ni angari se matatu tonto tiba baingi bakugenda kinya kethirwa ngarama ya ugendi etitithitwe athai nya mauto yaranjiria kwenda witia mbesa uti abiria atume awitithia antu ba matatu baitia ngari ne onto rende abiri bainyilekite antu no kuona stage te ni nderi tiake movement kuendelea mto bikibiki na ku amire mashinani atituretra mto witite Nairobi onto ya nari tikumano unokoya mathaya maingi kuyana gentomba otumere bikibiki kinyangari se matatu thayo tire mto na mto na yetu sibitari na to kuma monga kanuni wombo kinya to kamata abiria no nto bikibiki ethiria mauta yarato na yoto apaka kiuria gikinene kiria akari bari nakio na bakuria thirikari ni ate gukujirwa thina iji na gukirikana wa Kenya kuri na kithima kia maguta jara yonekanire nterese Turkana ina jetire kana ni ate kwa ere na bungi gukumenyekana nthiguru ingi cia Afrika ta Nigeria na ingi iri na ithima bia maguta na bugu tiomba ikuigwatwa ndwa iria itite na mbere nthiguru ni Irani rengi to kuma mauta ko yare Turkana na tutekuona kwa ya kurutango ino nto yagetha mautu aria mautu aturukana ya ambirire tu kume itere kibake na te mwanka thai itere uru na tieleta ya uginya nto samoya na te mwanka thai ta tango no nto akenya barite thina u tuulize serikali yetu swali moja kuna mafuta tuliambiwa imekuwa discovered Turukana hiyo mafuta tunashangaa sana ni aji situation imeanzia kuenda vice versa kwa sababu hiyo mafuta ndio tungetumia at least itushikilie muda mchache wakati tutaanzia kuimport ile mafuta ya huko nje sababu hatutangojea mpaka wakati vita ya Iran itaisha ndio tutumie mafuta yao na Afrika tuko na mafuta yetu tunaweza kuwa hata tunaitisha mafuta hata Nigeria Libya mafuta iko hiyo ni continent moja tuko at least bei tutuumiza wananchi wetu. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Rais William Ruto na atwikite rais wa mbere kwariria mbunge ya MCA nyuma ya wokinyikara na bia mbunge ya kaunti ya Nairobi kirido wawe Rais Ruto na injeliti nende itumibia ngwataniro ate kathirikari nene na thirikari ya gavana Sakaja kendo otira ni baukirie mucimu nene yua Nairobi akiwa bobo atetheri kinya kwaramia muciu nkuluki Rais Ruto ariwa Nairobi kwithirwa rikinaina kia Kenya ne witio manyeri bonene kumitwikithia yetumi Afrika ionde Tuare yo karentuko ya mbere pio Rais Ruto kwariria MCA ba kaunti ya Nairobi ari nyumbene yo ya City Hall. Members of the County Assembly, distinguished ladies and gentlemen, 13 years after the path of devolution under the Constitution of Kenya, I stand before you today as the first president and head of state to address the County Assembly of our capital city. Akiari Ruto na gwite kithia Kenya ni kwende osinchia ibati kwa njia ya Nairobi akiwa nikio gitumbegire saini kuritaria ngui na thirikari ya kaunti ya Nairobi. When Nairobi works, Kenya works. When Nairobi fails, Kenya pays the price. That is why we must speak plainly and with candor to each other today. Rais Ruto na berete MCA ba Nairobi mweri joba kanjiria wikira stima ile yegene ya last mile Nterese Kibera Kamukonji Korogocho akiwa ngwe ikathira rungura ntuko 90. We are also extending safe electricity through last mile connectivity in informal settlements, beginning this month with hospital ward and moving.
Rais Ruto na gwĩtĩkia nĩ Raila Odinga Stadium kikethe yake kuthira twekinyela misetho ya AFCON mwaka twetete. The Raila Odinga International Talanta Sports Center is nearing completion. As we prepare for the 2027 AFCON tournament, the Bomas International Convention Complex is being developed to strengthen Nairobi's position as a premier MICE destination. Plans are underway to expand Jomo Kenyatta International Airport and reinforce Nairobi's role as the aviation gateway to our region. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Otogere kiama kia DCP kaunti ya Tharaka Nithi barua kwina mbango yo kuia kura kire kithurano kia 2027. Barua ntere ichia kire marere o Tharaka Nithi kwina njama ya watantu ibande bakiwa ni bikulema muno bitira uma bakiwa nendiro wangiro mantu ya kuongela kathali kenda kweyana na kuruta ibande kureo. Matini Mwambi na ribotie. Mutongoria wa Nteto kiri kiama kia DCP nthiguruni ya Kenya Wanjiko Thiga bagwatanirite na mutongoria wa DCP kaunti ya Tharaka Nithi Njeremano Nyaga ibameneretie gucerirwa kwa ibande kwa Nteto bakirima gya Kirimara. Na above all pia tunataka ku address history ya ID cards. Kuna ID cards especially from the mountain region has it toki on time. We have received multiple complaints from young people. Kuna vijana waliregister kura last year, ID. Waliregister ID zao last year na mpaka leo hazijatoka. Imebidi mpaka vijana wanaenda kuregister mara ya pili. What is not happening? Kuringana na tongoria baba baugite itaka kuri na muchoro wa antu bare ogokenda kuya kura cia kirima gya Kirimara mwanka wa 2027. Menya kadika igocero ni kingi. Kwe mtu ekari bahari agechiragia kamanipulate kula ja Mount Kenya itikero jie nyingi. Tankwenda kula ona ikatuka ikero ile kula ni juoke na kadi ni juoke ni kenda nto madura mutongolio lwaye. Okero gechiragia wewe ngwa you are popular. Lete kadi anto mayokie makodure. Baretie mama kiri mutaratara wao wa gutindika o gwatibwa kura kiri gicigo mbunge kia Mara tauni ya Chogoria. Vainyeretie Nduke mbere kugwata kura kenda gutigira bakuthungiria atongoria baba ethe wathanini. Tunataka vijana wa Tharaka wa register kama vijana wa Tharaka Nithi wa register kama voters, and especially because we also have a lot of young aspirants. These young aspirants, we want them also to have their own support base. Vijana wengine wakiwapigia kura. Rwarianiro rwaririo go mutongoria wa Nduke mbere wa kiama gya PLP urainyiritie kagita kanwa nkinya muntu wa wothe mu Kenya akinyitie mianke ya kuringa kura aringe kura ari mukuru kana nkinya ari mwithi. As long as you are Kenyan, wherever you are, whether you are on Mars, whether you are on the moon, wherever you are, the Constitution of Kenya still recognizes you as a Kenyan, and you have the right to vote wherever you are, whether your fingers read well or they don't. The idea of biometrics to make sure that people who are old and work the odd jobs and have their fingerprints erased by the jobs they do not vote. That is a plan to rig elections, and we shall not allow. Kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mwambi. Utukuburu waritwe kuria maoni ya kwirure ya kunia kwa mauta ntere mwanya chie muongo iyo Kenya na ukelukira mutambo yo Facebook kwina Denu Mwenda aliwa Ndindi Nyoro alikuwa amesema vyenye Ruto amepanga na kusikia these are the results now. Clinton Mudhuri aliwa that is holding. Felix Kirimeke wa Leo Lare mafuta nilinunua lita 1,300. Mosi Kigia aliwa nterechia nchiro mauta palita ni 210. Kwena Deno Pablo aliwa okay sawa. Then kwena MC Karithi Diblo aliwa serikali imeshindwa kudhibiti corruption hata kwa petroleum. Tesh tembea kwa Isiolo hakuna mafuta kabisa. Vince na
Okay, sawa. Ito nambere kwa na batu, but kwina Moses Gitobwa ruwa Kanyakine mauta litemwe ni 250. Ito nambere kwa na batu kathoma ntumiri ciaku twicoka ni rono ro skuru ya Gaiterero watine boku ingo no ntubo wa sirasi bia GSS. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngorochako na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard ya iguru. Urimi bwaku ibwagirithetwe ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Twethagwa twina irio bia ndethia ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na bingi bibingi bila bitigaga ndethia ciagucia na riri theria ya mwere na gukwa faida enyinge ta murimi no bionekire Agrovit ire akue nagwe. Nice Choice Mkombozi Feeds, siri ni nice. We will root out the rot, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. We're gonna take it to the... She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kunigonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua.
straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Mwarimu munene wa skuru ya Gaini Primary Ntere Chitharaka nona nitio bwabo kuingwa kwa skuru aruwa kwithirwa kutina irasi bia GSS ni kutumite ashiriba baingi bakathamiria na bo skuru china GSS aruwa amona buna randirite na mukabu mwentere uro kwa batetheria kuona irasi bia GSS makena babu na Nteto. John Mwenja ure ni mwalimu munene sukuru ya Gaini Primary ni augite sukuru ino ni imwe ya sukuru iria jatigirwo itiandikithitwe na junior secondary aria atariritie nkinyaji ari kuthamia na bao sukuru ino ni untu bwa kwaga JSS ari imwe ya sukuru iria jatigiritwe itari na junior secondary no untu bwa thina ya registration of RAD. It was registered Thaa Gaini Trading Center, lakini through effort ya Bishop Mwathi na bangi baba tutetherie itombie kugwata registration ya cukuru yatuika Gaini Junior Secondary School. Ikwetha kwena thira muno nonto achiari na ani bathijaga bakoma cukuru baka cukuru erengi nonto cukuru tena Junior Secondary yonekaga achiari atikwa na kuthomithira cukuru chiri. Akiaria Bishop Nicholas Mwathi kana Kanugu nyuma ya gutethereria cukuru ino kugwata JSS yameneretie baria kuga barendaga kuthiria cukuru ino aria augite agatigira ni agukuria cukuru atia kariga cukuru ino kuri antu bai na mubango wa kuria kiwanja iki na tibangaini na antu banene na bathomba bamwe bathure lakini no Bishop Kanugu no ntetomera intobiere gutwakire mani Karomba ndenda mande goronka dogane bwanka rodera wana incinga yambera jokyo baire kwarandi odingate maratati momonde taiture ereto chukue twekere stand anto bedo bena junior secondary school ndenda kuthondeka Gaini Mutonga Nyakinjero Gacheraka chukuru chonde cheche kariga woni ngacithondeka Tiara mere chenjo marieto cheto Bishop Kanugu Kanugu ni augite agwata giti kiria kuromba gatigira kurutira antu wira ndenda kubukaria nkiromba Ngai na iketo mukona mukwayo ti mukwayo ino Biblia lokona ino Biblia ya onchoka chokagia ndona tobia to chakariga wondi bantondea Biblia ino kandirikanagia waroma kana mukaitho kathi wankoma no kabea tugeretie namba twageria na rogi twageria na uragani twageria na antu amithemba twageria na KDF bakinyo SDM askari igitere butigeria na Bishop toneka tugachenja ajiari ba sukuru ino ni batariritie nkinya ni bandamanite ni untu bwa sukuru ino bakienda kunenkerwa JSS mira tuthege tuthiete chakariga twekinya tuthiete kwandamana no ntu junior twekinya no atuthingata nkatho cia mwanya muno nkera Bishop bwega kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita makena uambabo akariba nture kaithe wondine yoriro rera ni bokete matheta kuthiatira kunyamara ko kaita ni wa sistema bakiwa batura ke unduna miake mingi na waya sistema ikulukirete nture neyo barua batura patiandritwe kiringanitho na nture ingiri bathiulunkite baitura kubati antandikira kenda kuona Weru matheta yo berekerete kiri mubunge wo mugambire dikiri no ntubo kwathula nture ya kaithe kiri mantu yigi stima kakimutegi aina ribotie bamwe bakari kuma kaithero irero arere bamenerete mubunge wa Bore mugambire ndikiri bakiuga batikona maendeleo kumania noe na araba kueta wajibu wa stima mona kwetherwa kwina waya cha stima ikurukirite okobo ntura yao no akaba gutumira ntandika kumurika nande na aja ikando tutumira imundu ne tore aswa nture je kaithe aja ojo tu imundu ne toto
kwa ule ndikiri ni ntikumenyethera kanyorwa nenkairwa agatwa ntikwerewa ndikiri toriuga imutobure kabisa ngoge oikwena mirare duto otengoge ngetwa mutomera batu turi antu babore eta nare ambunge gweta ambunge antu eto turetera maendeleo jaja ndende nyorwa kuretera antu bawe oikwena mira duto atureta ira na kurumana batu tumu 2027 tuterende nwe kaka na twebere tuchwe mutongerio ro gaturwirira uketara kwa borisi ncoro iboro nyomba ire ciakio iciambao inya bakaingira mwambo ayete nguku kauna mbao na akamatuka tukoria thirita mweze tukwirwa ri tukerwa thirita mwatia no te maendeleo tukuona amwe na bobo batitigite munini wa rais Kithure Kindiki nyuma bakiuga kambirite siasa ciake mapema muno na mwankira thino batikuona gya gwikumiria nakio kumania na Kindiki araba kukankinya Tharaka Yongo na ara Kindiki umite gutire maendeleo ena muno na ntije tha Kindiki na ije aumite nturere iri Rwanda kendeta kuringithia ndwimbo na arora chetu tam nambi Kindiki nambe ategere Tharaka bwega na ruro ru ejete aruru tebua na kiabiere Kindiki ankwira nje wejete wethira yaki ugwote gintu menya kurombera antu no kaja kwithira gwikio ukiria cukuru no cha kwenu ciambira Kindiki oni nyandereta muchemanio kwawe muntu othe riburu no ntu inyanja kwawe njirene twateta twikubakubana winja nambe athivinya njira cia kwawe akirerami ire imketie kuma tauni monka kwawe nja akeja korumana na kuga tu tamu ambethirwa athithitira cibia Tharaka ntu itukubiona ana batharaka thina skuru irachina batekarai kurirwa ng'ombe gweto Meru County achikuiwa ate otorwirira kwa wote bia twana bia mwa 2032 president nya 2027 bena ruto weto ruga wanaenda nyumbani Sapurano nambe athithie cukuru cia Tharaka kenda ambio gutwinira tutam utiomba kwithirwa ugo akiganga muturi oku no ntu ena ngari ndi ugo ikigari ga ntigiri ugwitakio kwa nambe athithie cukuru cia kwao ambe athithie barabara cia kwao nikenda na ndejo twa mantu jaguo twira kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Nteto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi akariba nture yankamiriritie ni stine bakutheta ni kuongeleka kwa utumiri no uriba nchobi chibango ira bakuwa ni chienyangitie antu babethi ntere upariwa utumiri bokinya ne bongelekete ntukune cherwa ndaginya kwethirito kwina ikubi kiringarithiwa no lebi bo banchobi chibango John Diga na dibotie Mubakari na monombe mbithi bakuma ntere ciankame gicigo bunge atigene East ibebumirite kuonania kurakuganirwa kwa ikira bakuwa igutabarike wa nchobi chibango na mono kanga ira bakuwa ikuraga ntu na bakupathika banoga na tongere baba batirite kwa bakithingatana na nchobi eno batiumba kwa bakibanoga kento katwaje tutandikuatira antu betu bankamia batu angame tukuturikanga antu betu bakuturikanga tutika no ntuko otentuko tutika nankamia nima Yo tuko kwa mtu mmoja akuere okerua nto areko. Last week itotikaleta onkambiere ko. Ko wende watu tukuatere. Badi to alile to yantu bangame kanga ketetea. Kadirue. Itokoromba kedra ne mtura ko memune ngweneke atetea. Auta ngwege. Dale ba tu wango baira. No to vaya to boraka ikanga bakura nima. Bakasia to antu kutuka mudaka imekura ikanga tatea. Agora. Na baba no bora ne mechuka tatea. No to muntu akuna simu tatea. Igora. Inarende banywerete kamwana na kuga ukaya kwegwa mbangiri batirite kwegwa ikithingatana na nchobi no chibango ititho ciatagaria. Bakatho ciatagaria ri bari bongwa njarani bagwata baba koruga nchobi no ntu batietegeria kuona ntura ikithuka buru no ntu bantu bakai. Twino tongoria butekwa bio no ntu askari arira mana atano. Anto bakanywa kanga anto beto bakuikanga tutona askari yete mombolesi ibatu tueta muntu akendia ngoko eke kendra thika muntu ronge turenda kwera mpulo na terwa ria karanza endi askari barabara ankamia na to barabara ankamia ngoira bawita tozire rwento keraeta wanchobi ni muntu omware kuikanga kure mpolo ya gwe mwankamia kama ko dia batu kesira jana cheto tukota antu bakanga to baikira bori totegeria muntu mwa tonga turene antu bakobo no tuja to bakanga au burubi ana baba kuwa kaba ikerua na bandukio kyao nonto ankamia atweterete ikothokete obie kathira bwa ndena meredia na mpolo batu na thomera baba kathira
na mbona nato sapota akuthiria ngutwetanie nwe twamithiria buru kagitani waku barombete ngabona kaunta Meru mutumanto ithinkia uthigira na kubaririkana kiri murandi wa ruyi wa marathoni urabakuga mono antu bantu anthenge bewa bena thina inene na bationa kinya nthantano emwe ya ruyi maturani ya turesara wa ruyi rwa marathoni antu anthenge neriete itare nene ena thina ruyi no muntu kinya umwe airo endene ya antu anthenge tweta kinya na barandutana ba SNI tukaira rwe kalenkoi woni ngoromba eromba kenga bana wetu rwe marathoni ato supporti rweye na ingonde na mapio ato support yo dembeza to atumira bothoku kiripotera ndo cha Weru kuma Ntere cia Nkami mbali chetigania betawa John Thiga. Rais William Ruto ariwa ndigurwe Kenya ni ubandite kuthurania mbeca ciwitithia na mbere mirandi yongwe tikurira mbeca cimikobo. Ruto ariwa ni bubwatethia nthi cia Afrika kwithirigita mbere na kureta witi na mbere kerera kurura kiomano kebile kia Afrika Urban Forum nyumba ya micemania KCC wite ni untubo otongere bwawe nyumba ngiri mana ya mirongo mwanja ni wako kuntu mwanya Kenya na kuruta twanya ngiri mana ya Thaa Ithatu ya mirongo ena. And you have mentioned the National Infrastructure Fund. This is part of the thinking that we have gone into. It is in our manifesto. When we wrote it into the manifesto 3 years ago, many people did not believe it's going to come to be. I did sign the law a month ago. I think today or tomorrow we are advertising for competitively for a board to run it. We have the first $800 million into that fund that came from our IPO privatization of Kenya Pipeline. God willing, we will have another $2 billion into that fund in a short while as we undertake raising money using our mature assets as a nation. Affordable housing will happen if you have the ultimate political leadership. Yep. It cannot be done at the ministry. Yeah. It cannot be done at another level. It has to take the political leadership at the highest level to drive it. Number two, you have to find ways of mobilizing resources. In Kenya, we decided that we are going to mobilize resources locally. The houses we have built in Kenya, maybe ministers sitting here, and I want to say this is a very important forum. We have close to 40 countries represented here at ministerial level because housing is such an important topic for any government because the world is urbanizing. The challenges have been, the change. Changing a situation is not an easy thing. So we've had political pushback. We still have politicians who still think you can make populist, we are going to stop this housing because we are protecting the pay slips of people. Such pedestrian talk. How do you cannot see the 640,000 people working. Lacking adequate shelter. It's not uniform. Murene wa Minister Musalia Mudavadi urano wa Minister wa Mantu ya ome na uriti ndigurusha Afrika okanda na mwaluluku irandiro yonde yokujira kaiteneka jiraja batere kuba mwerekera yokulikithia Mantu igio karia kere kaita kagurure kio manoke Mashariki Corporation. Mudavadi wete kwina itumikine neke kuria ntera yotura na mwaluluku ya Mudavadi ya kuthia tene na Minister wa Karibonde ne Kipchumba Murkomen na Nene Bangi Badirikari. Indeed, it is an opportune moment to rethink and recalibrate the African security architecture so as to adapt
to increasingly complex and multidimensional security challenges. Africa is witnessing a convergence of complex and evolving challenges, including high-intensity conflicts, emerging technological perils such as the misuse of artificial intelligence and digital innovations, resurgence of unconstitutional changes of government, environmental degradation, the mutating face of terrorism, as aptly captured by previous speakers. This conference comes at an inflection point in the world's security landscape. This necessitates a shift in strategic insights and enhanced intelligence cooperation to proactively tackle the multidimensional, borderless, and intertwined security challenges. Currently, Africa is experiencing the biting effects of climate-induced pressure that are becoming increasingly intense and frequent with far-reaching implications on human security. On the other hand, evolving geopolitical dynamics are intensifying the convergence of terrorist networks and organized criminal groups, which increasingly undermine state sovereignty and complicates national security. Onto kinyimuthio Nteto chewero nguchokera nkatho no tuko thwa watandite na uri na nkatho chemwanya kire babo ndeba bakinyaniritie Nteto chutukuburu ari amone mubango yo siasa munetwa mathithio abukari Purity Richard nani MUTEMBEI ndo twate ndo kire kire mubango yo kugukia twina Dorcas wakari angutie kire babo kari kire mubango yo nyontoko URETERI ni mwenda H the pilot. Good night and God bless. Kwina ndo kuwa kwi mtu mamirite au angalito I don't know ita hiasi I don't know kama inaweza kuwa ni kuna ukweli hapo ati kwina officer sijui commander fulani akalite miru over 15 years sijui mambo kama yale could there be some truth about it? If there's some truth kwa tuka kwena umaburau solution ya miru, yes, muntu njirera tu ne gwikandura ikuwenga antu baburu kuwene cyo mwaka jujunge muntu bakora munguge kwa tuka batikomba ko kali ngombe ne antu bakomba muntu akara mo kali ngombe akomba kali mwana ngombe boy atiombabu so short ruga no tuetere 2027 lakini gutitho kwina any solution ile agatigati yumba gutethia kuthira no nyakurungika wambabu mbone solution yu irio ite kadikite nyakena yotongere boru William Ruto kindiki are minister wa internal security nyakena apurefto deputy president na me to nyankuruki mbera solution yu irio iyo operation irare last week ni rekura last month na thairi ku na ngombe chiota 3 days ago ngombe nguruki magana iri mbera solution yu kugira kwa tuwe kategorikari ongwa ikuithia ngombe ne kuthenia antu no ainya gukiritio buffer zone kana yagwa kalwego lwa nyamura lwa stima thirikari kwa tuika itina thirikari solution ikenda kuthira wamba bwandethia tiganire thiria kabisa absolutely ate hanko ire gintu kimwe ukataka budget ya mwaka muthuru kana mwaka jojo budget ire ga county chonde na budget ire ga ministry internal security budget ire ga ministry internal security ni nene kire ire ga county 47 anko ndo kuona magnitude ya budget ire kwa tuka resources chiri on board thirikari ni ina expertise ba security bonde majonde jajenda ka jari at disposal of thirikari uwezo bwa mbecha machinery bunde buna thirikari imbi tumikare mo kwa thirikari ni yongwe kuya ngombe chetu no utothinia no utothiria na neki ngombe cha samburu itakuiwa chemiro akikuiwa neki cha turukana itakuiwa why Meru
I think kuna deliberate measure ya kuthini mumiru akiripo tugio athina kenda tomba kuigwa mantu fulani kenda twambire kuromba kenda twambire kunetera misanda. I think there is a problem. Tomba kwetha tutuira bado tugu sustain na kuimba nyera na irio na mbecha tutukumba twambire kuromba tukagya mato jangi ja kwirawa cyo tuye maru cha gukaya njara kenda tunankero into.